Ka senjuk kinongnya taksi sor berkapsor hakasni palang ka arterik uyayong arajar arpsan. Kalalek banyak kendu yu executive member ka KHDC upa Winston Tony Lingdo uba dipet ke katred halor ka jingbut den la slem ka bayadai bat ka jingwan rung kertlep ki bari bar jela hapo ka nega jela ban kamai taksi klem ki kot kisla ki babiang. Haka jingi keren berkilat petai kubor uba asyim lat lang renja working president ulong ba kanega jingwan ki briu banabari berbarjela banwan kamai bian kalakta shibun ki paradok prasnam jongi kum hakene ka perthai kedukam ha ka bala syak knino ya ka plyang ja jongi dakite ki rupoi ai ulong ru bahadin ka jinglai wat jingtip yang jongki na u executive member barim in charge labor jong ka council la syem ban bana kaliang jung u umdon jing TBA kane ka penpau ya ka jing bom sim kya ka executive committee ka bala letno kumta ka seng ka kermen ba kane ka executive member ba thamai hapo district council kan sim kya ya kane ka kam khnang baki pai ba kejela kinom kerdu kam kerdu jam em ka jingon ikendu jigi pentasi kalong ba hadin lai sosin por suwa ngilawat bagi isi barim suwa ba halor kede beka labor license tong di driver ba kena kamai ko ane kena ni tegai ki bang kidu kalong ba hakin digi snap gi belalik kalong ba kene isi barim ka lem dai di cepat cung ko wat license ngila wan ikendu ikiro oj ngila banlen ladon kecik telasi ke basisin benai September harapsan tarik hari hadin betul kecik telasi ladon siak tak kecik kerja sport jadi harus nilai sini tangko sausi sansi pada kila ni kamai dia tegai ba nakaleng juga seng kecungi hadin sibrai bagila hadin sibrai nakatuga tarik ke bagila checking ngelawan ni kendu dengan IM in charge beri habis ngelawan ni kendu kemyo dan ni kendu ini enggak siok dan keren lembaga phone call IM bila penpau bayong tempat dia report nanti enforcement di kai kecing lengok nak kalian juga seng tu kalong ba hadu adin si benai do tempat don kata report ke bana kalian ke enforcement kim lawan ai IM di page ni kali bo tengis ngo penpau sia kata kecing sko dia kan kalian enggak siap bo bat kumtui hadin setengah tu kan ni lawan bat ni ka election MBC tu kumtui ke lakut no kumtu tan kalian keseng jungi menta kesengi pada ada keting Sophia yang ni benta lawan yang ni kendu ini yang bermai di Winston Tony Lingdo tekai ke basnat kalong ban kalian jungi yang ba Sophia yang ni bat ni pidiang ya kata nomor ka isi jungi ke orang ka batang ya datang sitai hitam di kamde ke basuk makin page lagi jungi kamero ba isi barim kelale ni hakat isi ko kandu ko bakala kandu ko ba bakin page kata kamde ko basuk ai sibnai isi ngki bat ngi skem ba hakan ni isi bat mai ngatrai kai ke bangi kum ka sen ngi kwa trai kandon ka jingun lan dikata kacing persyang lagi cuci ba kinle ek panakam isi tik driver ko pernah sekolah trai kini sedem hadin non ra sa pusat hadin tu wara sa kun tu tikini kita berjalan tah ni ko jalan sendiri tilek kan ni kejuk sistem kiwan tadi nata sewarak si besar ke warak si pun tu tipyak suku yang kata karena yang keport kiwan yang ke bayi kita kan yang di kumi pada kita jalan kalau mentagi karena yang kepor harga pertai keduk kam keduk jam tapi setengteng kawin nak banyak kali kemai kawin nak kam jam tak kecintuan tu gini berjalan ka penduk kam duk jam nak ke yiku semnak sini mah bat teng ba ni khasi ngiduk kali menta bangin yo biang simpor arab nai benai hari kita harap ala ngiduk kali menta teng sausi sansi kala yo kata le si ngam ngadong le si ka ba kitrai kali kipan kabai malik si ka ba barem duk kala benai mar susu si kecekat ki kimyo kamai kecil babiang kiyo kamai suk ndi trai kata kala bendi gawe kadau di kum kaseng ngi pak pun takam si kum ona kum na district council kali ni kawiri ba DP di benta ngi sungi kerpat jur bakin le bakin kermat skam biru kembang pi mende ba kali isi ke patmai kum bangi kindu umtai yang charge bi yang ba ai por ngi nomor ba tang ini por ben kot dengan ba kum bila pula lagi daga sin kermat skam bi ngi ba kini ki profit ngi di